Dobrodošli u meditaciju za prihvatanje i prepuštanje. Smesti se udobno. Daj nekoliko trenutaka tijelu da se navikne na mir. Udahni jednom duboko. Izdahni i zatvori oči. Probaj da osjetiš na kojim mestima ti tijelo dodiruje podlogu na kojoj si. I malo opusti one dijelove tijela u kojima se sakuplja najviše napetost. Opusti vilicu, ramena. I ako još negde osjetiš da ti se nakupila napetost, slobodno otpusti. I sada samo nastavi da dišeš. Bez bilo kakvog menjanja daha, bez bilo čega, samo diši. Udah dolazi, izdah odlazi. Ti ne moraš ništa da menjaš, da produbljuješ, da popravljaš. I zapravo baš zato dah funkcioniše. I prihvatanje je upravo ono što smo sada radili sa dahom. Samo smo ga pustili da postoji. Bez borbe. Jer kada bi se opirali dahu, život bi bio borba. Isto tako se dešava i u životu. Kada se nešto pojavi što ne možemo da promenimo ili na čega ne možemo nikako da utičemo, često se pojavi neprihvatanje, odnosno otpor. Ono unutrašnje, ne bi nešto smelo, nešto ne valja, ja moram da promenim ovo odmah. I jasno je da otpor ne rešava nikakvu situaciju, već samo dodaje napetosti. Ali kada nešto ne možemo da promenimo, ni na koji način, ili čak ako se nešto desilo u prošlosti, pa na to ne možemo više nikako da utičemo, i onda nam prihvatanje ostaje jedini izbor. Zato dok dišeš, pokušaj da svakim izdahom otpuštaš taj otpor. Ne da otpuštaš neku emociju koja te muči, ne neku situaciju koja se dogodila, već sam otpor prema njima. Udah, izdahom otpuštaš napetost koja dolazi iz otpora. Izdahom puštaj otpor prema bilo čemu, prema situaciji, emociji. Svakim izdahom otpusti bar malo otpora koji osjećaš u tijelu. Ne moraš ni da znaš gde je tačno, samo dozvoli tijelu da ne drži sve pod kontrolom. Prihvatanje ne znači nužno odobravanje, slaganje ili odustajanje od sebe. Ono zapravo znači da prestaješ da se boriš sa nečim što ne možeš da promeniš. Ako se pojavi misao, ne pokušavaj da je zaustaviš na silu, kao što ne zaustavljaš dah. Ako se pojavi emocija, ne pokušavaj da je popraviš, kao što ne popravljaš izdah. A ako se pojavi neki telesni osjećaj, nemoj da bežiš od njega, kao što ne bežiš ni od disanja.
I uvek sebi možeš tiho ponoviti: ja ne moram da se borim sa ovim, i prepustiti se toku disanja i toku života. Jer je disanje to koje te stalno vraća u dozvolu, u podsjećanje da život može da se živi i bez stalnog unutrašnjeg napora. Polako počni da osjećaš tijelo u prostoru i zvuke. Promrdaj se malo. Ponesi ovaj osjećaj izbora u ostatak dana. Do sljedećeg slušanja.